ikaze kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira ku muyoboro wacu w'amakuru agezweho. Ujya munsi iyo video yawe ni mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe cyangwa se sabone, hanyuma ujye uwa mbere mu kubona notification zikubwira ko hari inkuru tumaze gutereka ku muyoboro wacu, uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu buryo ubu ugezweho. Tujye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahandi rero turi bwerekeze turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye birebana n'amakuru ajyanye n'ingabo za SADC ziri mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo nakubwiye ko izi ngabo birimo rero biranurwanirwa ko zishobora guca mu gihugu cy'u Rwanda zerekeza iwabo muri Afrika y'Epfo, cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za SADC ndetse n'abandi bari mu bihugu rero bitandukanye, yaba abasirikare ba Malawi, yaba aba Tanzania ndetse n'abandi bari muri ubutumwa rero bwa SAMIDRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakubwira ko kandi General ukomeye wari ufungiye guhunga urugamba rw'Igoma yamaze kwitaba Imana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka duhere kuri aya makuru ku buryo ubu urambuye n'amakuru avuga ko witwa General Major Arengebiya rero witwa Kitsisa Nzambe Die Gentil wari mu ofisiye bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafunzwe rero bazira guhunga umutwe witwaje intwaro wa M23 yamaze kwitaba Imana. Uyu musirikare kandi yahoze ari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za Mutarama 2025. Kigiye kandi General Nzambe hamwe rero namwe mu ofisiye bavuye Igoma bahungira mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho rero bagiye kwisuganya kugira ngo rero bazigaranzure umutwe wa 23. Abandi basirikare kandi bashinjwa guhunga akaba arimo Brigadier General Danitene Yangba wari umujyanama mu by'umutekano wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse na Brigadier General Papi Lupembe wari umuyobozi wa Brigadier 11. Bakomiseri kandi bakuru muri polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Ikuka Lepopo Jean Lomodi wahoze rero ari guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'utwa Mukuna rero Tumba Idilo Nadi nabo rero bashinjwa guhungira i Bukavu bakoresheje ubwato bwite nk'uko aya makuru abitangaza. Byaje kumenyekana ko rero General Nzambe yapfuye mu rukera rwo kuri wa 16 Mata, gusa ntibizwi niba yapfiriye muri gereza ya gisirikare ya Ndolo yari rero afungiwemo cyangwa se niba yari mu bitaro. Icyamwishe rero ntago kiratangazwa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi y'urubanza rw'aba basirikare ndetse n'abapolisi ntiyarakimenyekana. Nyuma yaho rero ku itariki ya 20 Werurwe urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwufashe umwanzuro wo kubaburanisha mu muhezo mu rwego rwo kwirinda kumenya rero amabanga y'umutekano nk'uko aya makuru abigaruka. General Nzambe kandi n'abagenzi be baje kugezwa mu rukiko rero bwa mbere ku itariki ya 13 Werurwe, mu gihe kandi abanyamategeko babo basabaga ko rero bafungurwa by'agateganyo mu gihe baburana, basobanura ko ikindi kandi bafunzwe mu buryo bubi nk'uko aba bagabo bakomeje kugenda babigaruka. Umwe rero muri bo hakaba yitwa General Major Alengebiya rero Ntitesia Nzambe Die Gentil yamaze kwitaba Imana nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC wasabye u Rwanda guha inzira ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe zizaba ziitashye. Amakuru atugeraho aravuga ko izi ngabo zirimo iza Afrika y'Epfo, iza Tanzania ndetse na Malawi zamaze kwemererwa kunyura mu Rwanda, ariko igihe zizatahira ntago kiramenyekana. Ikindi kandi watanze amakuru agize ati bazanyura mu Rwanda ariko ntabwo tuzi umunsi. Bimaze iminsi bisabwa na SADC basaba inzira mu gihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ya 13 Werurwe 2025 nibwo rero abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwaratangiye mu Kuboza 2023. Basaba izi ngabo gutaha mu byiciro. Izi ngabo kandi zari zarahagaritse kwifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Nyuma rero yaho mu mpera za Mutarama 2025, nyuma yaho rero M23 ifashe umujyi wa Sake, Goma ndetse n'ibindi bice bihana imbibi. Ubu rero ziri mu bigo bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zicungirwa rero umutekano n'abarwanyi ba M23, ndetse ni nako rero bazifasha kubona ibyibanze mu buzima nk'amazi, ibiribwa ndetse n'imiti. Ku itariki kandi ya 28 abahagarariye SADC ku rwego rwa gisirikare bari bemeranyije n'ihuriro rya AFC M23 ririmo rero umutwe wa 23 ko ingabo z'uyu muryango zizataha zinyuze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nk'uko rero amasezerano impande zombi zagiranye abivuga, SADC na M23 byari byemeranyije kwifatanya mu gutunganya iki kibuga cy'indege rero byacikuga ko cyatezwemo ibisasu ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungaga. Amakuru akavuga ko kandi ingabo za SADC zari zaremerewe
gucyura intwaro zazo ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare zigasiga rero ibyo zasigiwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ntabwo umwuka ukiri mwiza hagati ya SADC ndetse na AFC M23 nyuma yaho rero ingabo z'uyu muryango zishinzwe kugira umugambi wo gufasha rero iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Goma nk'uko M23 akomeje kugenda ibitangaza. Nyuma y'igitero kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR n'imitwe ya Wazalendo byagabye mu burengerazuba bwa Goma mu ijoro ryo ku itariki 11 rishyira ku wa 12 Mata. AFC M23 yaje gusaba ko rero ingabo zo mu muryango wa SADC zigomba guhita zitaha vuba na bwangu nk'uko M23 yari yamaze kubisaba kubirebana ni izi ngabo. Kugeza kuri ubu ngubu rero ntabwo haramenyekana igihe zigomba kuzavira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zerekeza mu bihugu ziturukamo, yaba ku ruhande rw'izi ngabo izituruka muri Malawi, izituruka muri Tanzania ndetse n'iziva muri Afrika y'Epfo. Bagenzi babo rero biciwe ku rugamba baroherejwe, urabizi ko bahawe inzira banyura mu gihugu cy'u Rwanda bakomereza muri Uganda. Ni mu gihe rero hari agitegerejwe kumenya uko izi ngabo zigomba kuzataha nyuma yaho umwuka utari mwiza hagati yabo ndetse n'umutwe wa M23. Ambasaderi kandi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Robert Kayinamura agaragaje ko nubwo hatoye imyanzuro myinshi isaba ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR rusenywa, umuryango mpuzamahanga wakomeje kuwujenjekera nk'uko aya makuru abigarukwaho. Inama kandi imbere y'akanama gashinzwe umutekano kwa 16 Mata 2025 Kayinamura yibukije ibihugu bikagize ko kuva muri 2023 rero hamaze gutorwa imyanzuro irenga 20 isaba ko uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usenywa. Yibukije kandi ibihugu bigize aka kanama kandi ko muri 2013 hatowe umwanzuro wemeza ko habaho ubufatanye bwa Loni, umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'akarere ka Afrika ibiyaga bigari mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ingingo nyamukuru y'uyu mwanzuro ngo yari ugusenya FDLR, kwakira abarwanyi bayo bemewe kurambika intwaro hasi nabo mu miryango yabo ndetse no kubacyura mu Rwanda. Ikindi kandi hari ibitero byagabwe kuri FDLR, abarwanyi bayo bakwirwa rero mu nkambi zitandukanye zirimo iya Kanyabayonga, Nyamirima, Walungu ndetse na Kisangani. Bamwe muri bo rero baracyurwa, gusa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze ubwo zibihagarika. Kayinamura kandi yasobanuye ko uyu mwanzuro washoboraga gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari kubona amahoro arambye kuko wakemuraga impamvu muzi z'umutekano muke kandi wubakiye ku cyizere cyari hagati ibihugu byo mu karere. Yagaragaje ko rero nyuma y'imyaka 12 hatowe uyu mwanzuro hatewe intambwe nke mu bikorwa rero yo gusenya imitwe nka FDLR no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bayo, kandi ko n'ubu ngubu rero igihungabanya umutekano wa karere. Mu magambo yagize ati rero uyu munsi FDLR ikomeje kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza no gukora ubugizi bwa nabi burimo ihohotera rishingiye ku gitsina, kurimbura ubwoko no kwica ku bwinshi. Ubu kandi yateye intambwe yinjizwa rero muri FARDC imbere y'amaso yanyu, ntibikiri ibanga ahubwo bishingiye kuri raporo zamuritswe nk'uko yakomeje kubigaragaza. Kayinamura kandi yagaragaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDLR ribangamiye umutekano w'akarere ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wo gusenya imitwe yitwaje intwaro. Asobanura ko rero nta gihugu na kimwe cyakwemera guhungabanywa n'ikibazo nk'iki ngiki. Agira ati rero nta gihugu u Rwanda rurimo cyakwemera ikibazo rero nk'iki ngiki giterwa n'iyi mitwe. Guha rero ishingiro FDLR niyo byaba mu buryo buziguye byenyegeza amakimbirane kandi birushaho guhungabanya akarere. Ikindi kandi yasabye ko hakorwa ubugenzuzi ku byagezweho nyuma y'imyaka 12 umwanzuro wo gusenya imitwe yitwaje intwaro utowe. Ashimangira ko u Rwanda rugifite ubushake bwo kubahiriza cyane ko rero rwizera ko kubufatanye n'ibihugu by'akarere byashobora kugera ku mahoro arambye. Umudiplomate kandi yashimangiye ko kugira ngo ayo mahoro aboneke mu karere FDLR n'imitwe yishamikiyeho bikwiye gusengwa, kandi ko rero akanama ka Loni gashinzwe umutekano gakwiye gukurikirana uko igikorwa kigenda hatabayemo gutoranya. Yasabye kandi ko abafasha FDLR ndetse n'abakorana na FDLR bahanwa. Imvugo rero zibiba urwango ndetse n'ivanguramoko bikomeje kuganza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigahamaganwa n'aka kanama. Imyanzuro kandi y'amahoro yafashwe n'imiryango y'akarere igashyigikirwa. Kayinamura kandi yagaragaje ko FDLR ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye gukomeza gushinja rero ibihugu birimo rero uruhare mu mutekano muke wugarije uburasirazuba bwayo, ahubwo ko rero ikwiye kwikemurira iki kibazo nk'uko rero aya makuru agenda abigarukaho, kuko rero ari icyayo nk'uko Kayinamura yakomeje kugenda abigaragaza mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni. Rero cyane agaragaza ikibazo cya FDLR ndetse akanagaragaza ko rero ibihugu bitandukanye birebera kandi ari ikibazo gikomeye giteje inkeke ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigarukaho. FDLR rero ikaba
imaze imyaka irenga 31 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe rero wagize cyangwa se ubarizwamo benshi mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1998 mu gihugu cy'u Rwanda. Baje guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero baratozwa, bamwe rero bakora igisirikare ndetse abandi bagenda babiba ingengabitekerezo mu bantu itandukanye. Rero by'umwihariko uyu munsi akaba ari umutwe wagiye wigamba ibitero byinshi bitandukanye wagiye ugaba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse by'umwihariko kugaragaza ko wifuza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, nubwo nacyo kiri maso cyagiye kigaragaza ko rero uyu mutwe uteye inkeke cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko inshuro nyinshi twakomeje kugenda rubigaragaza. Reka mbashimire umunsi mwiza, mukore sabone cyangwa se subscribe mbane natwe mu yandi makuru.